Tuganda Ramazan ayında degele başka gündörde dele özüңүздөр, балдарыңыздар менен, ата-энеңиздер менен, туугандарыңыздар менен кыскасы ушундай сүт менен финикиден жасалган пайдалуу коктейлди ичип туруңуздар. Биринчи 1 литр сүттү кастрюляга коюп алабыз бышырыш үчүн. Отко коебуз. Отту күчтөнтөбүз. Андан кийин финикини жууп тазалап алабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей финикини тазалайбыз, ичиндеги дайниктерин чыгарып. İşte dayılıklarını alıp özünçe mınakey tarelka salıp turabız. Sütübüz daha kaynadı. Süt bışkandan mınakey taza filtrolunu sudan koşup koyabız. Finikini salıp alabız. Sana sütkö su koşup 1 stakan su koşkandı. İçine koyabız. Blender menen bezip alabız. Finiki süt. İçine 2 tane süt koşup aralashtıra berебиз. Мындай однородная масса болуш керек да, ошо айтканда. Мынакей даяр коктейль мондай болот. 15-20 минут холодильникке коюп койсоңор болот. Даяр коктейлди ичип көрөбүз даамдап. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилlah, Кудайга шүкүр.